كلك قصد خو حميد سكنن ام وك منطقي رجعفا بجيشتي ام قصد بارنودن حيا روجك هيا حتى نقطة كون وك جوني مدى هيا ام كلك قصدنا تقاس مشاهد البر سدة تشرين دان وديسوجي ام مستعدن ديسوجي بدن ام كلاك شورش جاري خايل وداري دار اي شهر دكن روج بروج حيا سبي شاري وانا دبي امجي وقت مولبات وقت ملاتي في داري ام كلاك قصدي نارن اما ببين انه حيا قصدي بندافة تشرينية امجي الكلاك وانا دسكنن اما هارن كلاك وانا جي بشارجي بكن واما كلاك وانا جي بسكنن بنداوا تشرینی بنداوا بوی بنداوا شهیدا بوی بنداوا برخودانی پیشگریش بو قصدی براسیجی yani çi bejin berxwedan golbe de têkirin dîrok sibe binivîne berxwedan dîrokiye kerwan bi kerwan derin li wê de yek cekî digire wek mesela bêje bi tenawub ev teqrîben zêdî me hûnîvke çêbû got milletê me bê yani bê tereddût berê xwe dide bendava tişrînê û berxwedana golbedekê biçûk, mezin, jin, ciwan, kal yani عمري وا كسر هنا دور حشتي صالي الويدك جن ومير عم في عمري مازن خدقين ويدك يعني براسيجي ملتكي فدكار حطا داوي ملتكي برخدير حطا داوي طبعا ابر خدانا هاجي واف ايراداغو ايرورو ايراداغو دكتي اورتي ايراداكي ازاده جي فلسفه وفكر سركتي قرتني بروجان توا ديمقراط جو ايرو نكورتني تدني حمه شرائح جواكي حمه پێکاتیên civakê digirin nav xwe. Dewleta Tirkî hovana ser bendava tişrînê dewam dike. Quwatê menî Sûriya Demokratîk jî bêdeng neman bersefa wa bi tundî bersefa wa dan û li wê qonaxê jî hevalê me gelê menî şoreşger piştgiriya qesedê kirin hêzê xwe bi tena xwe nehiştin piştgirîk baş danê qafîlê wa qafîlak diri yek vedgere piştgiriya wa dikin alîkariyek war bi hemû tiştê gokarî bin pê dikin